The address no Adom Trotro na yanko dome oho he ehonom na adepa ewo ne omanfo di nkobo no abusasa anye bia no ahoboa no ete se target bay no wasete ama ho afia ye besi wen dome edwanimu ani ababepiem nnuane mo mema omutwe pragia ibie ene ene omo ehyehye ha se ya omo so babehye omo adwen se bosumi ya na asa fufa ye besi mo no mfipiri na aduanu amiensem 2023 botaye ban ene omo de esi omo ani so eti wo so wo fe na wo hwe ya na so adwendwen botaye de esi ani so esansa afi mu ni nyina no obi apa botaye bi de esi na ani so ba be bisa me nwan ba mai se botaye ben pa na fufa besi mu omo ade esi omo ani so me hye ase emfa fi me nifa so ba me na next year Butai bay ene si wani so. Oh, butai ni die bibri. Kika bi kira yen. Oh, butai o ne se isi ane adwuma na ehia mwa na yeso entimi eden. Entimi tumpon because ye hwe adwuma no ekọ kakra ka beba bia be gina load na ye problem ese ya ese aban no on boy kakra e fam. Okay. Se u fi Prague akode we he. Oh, ye fi Prague a se step by step bi Prague ye ko trotro if you trotro call boat. Call bus. If you bus, fly to America direct. Let them fly to America. That was what the other way. I was so many and say this year no, but I is many say this year last year na say me wo Pragiane baako a me de metumi ho asi wo say Pragiane de me yusu efiri say me menya wom aboa ye bebre na de ebetimi aka nyina ne say bibibia la no ehye ase efiri baabi ansa na akoduru baabi sesi ade botaye a ewo ye niso nyina ne say Pragia no ye pese aman no eye de boa ye ne say omoa na Pragia no bibibia ra ebeye ebemi enya mpuntuo amana ko nanim chen sei no omoa ye na entimi ko nanim na de Pragia de meji tum pa se bae no aboa nti de me wo kan nyina no it was so top Pragia ni mienu na ba ko de be dey me de ba ko be mu obi no de aye adwuma de support say step by step pokura ni so tugum enti minya even minya 10 kura na me okay because me de Pragia ya ma me enti na make no also no de Pragia na no betwe so de na afufre besi mu no so be dey what say bibia we bia like there have to be a progress or so we call it enti from one step to another and the free Pragia no me many sadien say me free Pragia abia menya Pragia foforo ade na ndi ama obi na mo di adwuma na me ankasa na makọ 4 times what I say and car no enti buta me dey see municipal say afia me rem there and no darling me friend dia grokra me ni bra bre no madam enye eze me na me ye bibia na like me come any me come any Basamu ni musu se Pragia mpanifo nso nji ntu mu enti eno nso yenim se Pragia nde mpanifo nji ntu mu aso se de enim no but senke bebo na se mpanifo ndo madwen behwe wa se hwe dome constituency apese a dome metumi aka se Pragia ba dome kwabenya tuano krono so ate mostly no youth na nya adwuma abidi omo ho ahyemo nim se ne metena Pragia so a menya me 20 cities no menya de adidi ama me ho atome ai ma me nkobo krono nti yehwe mu a youth no krono bone we akofa we no Pragia ne bae no me hu se aso ati to my view no sa na me master de hu tizanka ban ne beboa na nko be bie agenda bi de amaye na ka Pragia na timi agina system because every countries bebra omo won bi di Pragia ya adwuma o as Ghana sa senka ban no jai say illegal sem na yetumi de ya adwuma as a youth yenim dia ya maye ene de ye ka since e ba over 2 years no yenim bi a Pragia disika ba ye nsem a yetumi eye a ye kan eye nwanwa beble enso ye say illegal ye nam aye haye an kofo beble echiri ye but nyame kan ho ne adwuma ne mpanimfo modern ba o nam eye anamotu a o mutu di tire chi no yetimi so ye adwuma no ya cover yeah ye hoto ye ntino de be sra ban ni se omoaye na onja bibia ntum nanka youth no ye nya adwuma papa ye yesu ye adwuma ye nya ye ni na ye yeah also odo de na ka ho ba ye se mpempi no be hu na Pragia muchwe na da kwansha bebre nso eba eno nso eba we ye hwe botaye potin esi mu ani so ba mu de no kakran so be ka ho so mo ka say accident sebi play kula ye organa as na play nya accident bibia timisi ni nyina ya hwe yi ana yeso educate yan kwala no bebre
ama saa problem no me metimi di me say me bo say sebe upon say de omo kan nyina kwanhye obi anu awuwom obi anwu prage aba ye nsem no obi anwu wo prage mu ye enti je de ya asem nyina ne say ye de mpaibo ene afutuo no bekoso amankwala na enti de omo eka no bibia ni onuma afidie bia ni onuma accident nim nanso ahweyie ene hia ti de me meka nyina ne say sa accident na sebe binum di ahye binum tirim say prage wo ema accident ana yese do me constituency ase na ye start prage no mi hu ade kese bi a prage aya metuma ka say akoye accident ye critical e wo ye system ni mu wa. Okay, na won so send am in can nukre on say there is obi ani wa obe sorry aka say okay me fidia me di ko kwan so me di ko nya accident is inevitable as to death. Unhwe kwan say like we dey me percent but say na oka no ni nyina ya hwe ye. Okay, nti afia ye komi bra ye ko nti afia ye wramu dan ade ene ye hwe ani mu emfemfi mo ho dan ade poten na pese ye ka ade ba kope ya o hwe afi o pese wo ye de pese ye anase ye hia support wo nko outside me side no okay me side no me hia support in terms of president no I was say ontimi mboa ye wono ma bebre hu fine se see an almost say illegal ye pese o legalize ma ye nye hunu say abe ye ade bia abeka na mom say bia options bi no de beba na yeso ya follow na hunu say yeso ye no ye kita a permanent work. O de pragya na ogusu gina so onso afu from a yesimu no dan na wonso o hwe ni answer na me comedian so no me nua na asem waka baby okay fine me afia ye rem de e wo pragya dum ye pese ye ma omo aye ni omo ye dwuma yi emba ne say market women we are doing this for God and country. What I say ye nyema ye nkwa enti afia ye rem de we are looking forward say we will serve our customers to their best. Yeah, whatever bibia omu ye bia na yesu ye be de ayemom na punto ne kan kona ba ejumayemu. Yeah, that's it. And na odofo usu wo fie na o hwe ye nde a ye bisa say afia ye ba berura mu yi nhihye ban e na usu de egu akwan mu dade ena eda wani so a opese wo ye enti ene de eye trotro na mom ya ba bepie omo ka pragya ho de na pragya no enya ye ma nkofun so aba betinem ya sparking motor ni de e be de to say away